Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba noma ngumfostoli omama abantu abasha egameni elikhulu likaJesu Kristu. Ngibingelela abazalwane umadlozi wakwamnguni. Bazalwane ngimela ngaphambili ngizobonga nje uNkulunkulu bazalwane. Ngizophuma bazalwane ukuza kwami entabeni bese nginesikhathi eside ngisekhaya lezwi ngoba ngangene ngo-2022 kodwa nje bengingalandeleli kakhulu inkonzo uyilalela uphinde ungayilaleli. Kwathi ngo-2023 bengingenalo ibandla la bengikhonza khona bese kuba yikho ukuthi uyilalelele iy'nkonzo ngoba kunamanye amagruphi engangikuwona kunomama angimazi kodwa khona u-Abigail Xokozela akasiyena umZulu ngicabanga ukuthi wangalako Eastern Cape angimazi wayejwayele ukungisendela iy'ntshumayelo zikababa Nsibande njalo uma eseqeda ubaba Nsibande athi ena iyaqhubeka kusasa. Ngase ngiyambuza umama ukuthi kanti umthatha khona lo baba uhlale njalo ethi yena uyaqhubeka kusasa nami ngifuna ukuzwa wayesethi angiletheke izinto angifake egroupini. Bazalwane lokhu ngilalelayo kwase kuthi ngo-2024 saqala ukuzala ngakade ngizwe egroupini baba hawu ukuthi kade ekhona kwakade kuzovulwa indlu ngize ngithi mina hawu nangibingelela ubaba Dumise akangitshela ngangani ngoba ngangizwanga ekhaya lwezi ukuthi kuthiwa kuzozwakala ngithi hawu nami bengizona. Ase siyaqala-ke ukuza kwaqala kweza ubaba uMngoni nami bakho ngase ngiyeza bazalwane ayibuka ukuthi kukude bazalwane la sisuka khona ukuzalana. Hayi ngithi mina ngizokhathala ngeke ngize la bese baba isodeza kusho ukuthi siya kule weekend ngenye i-weekend kusho ukuthi singayi. Bese ukuthi-ke mina bese ngithi baba kuyisathathu kuzosa kuyiSunday bese ngithi mina baba mina ngiyi kusasa esontweni bese ngimtshela ngithi mina futhi angilizwa mina leli bandla lakho ngize ngiyazi ngithi yabona nje angeni kahle angizizwa nje ngikhululekile nje nakuleli bandla alinakho lokho. Hayi bese ngiyalala kuthi ebusuku sengibele ngiyibone sembonweni sengathi siyahamba siza esontweni angifuni nakhona bese ngishesha phambili sengabe endleni ombuni ngishiye kude ngisheshe bese ngijahe uyocasha. Uma ngifika ngale ngicashe ngesihlahla adlule ubaba uMnguni athi uma isedlulile bese ngithi sengifuna ukuphenduka ngibaleke ngalendlela. Ngithi uma ngiphenduka sekunedwala elikhulu bazalwane emva kwami elihle licobeza linezinto zokubambelela ngivele ngithi hawu Nkosi Jesu ngoba ngangakafuni futhi nokumusho uJesu Kristu uyinkosi bengeke ngimusho ngoba sengingenela esontweni sengenzela abazalwane ngivele ngithi hawu Nkosi Jesu sengizohamba kanjani manje lidwala elingakaqhamuka lingiveze lahle into zokubambelela ngikhuphuke. Uma ngifika lapha phezulu edwaleni ngale kwedwala kunamanzi kunomfula omkhulu okhanya phansi obona nje kucwebezela amanzi phansi. Bese ngithi mina hawu sengizohamba kanjani futhi manje lo mfula usuqhamuka ngoba kule ndlela ngihleze ngihamba kodwa engekho amanzi khona. Bese kuvela umuntu onjengamphakathi ekulamanzi ame ebese ethi lo muntu mina ngizolala kanje wena uzogxumela la esiswini sami ebese ngiyakwelisa. Bese ngithi okay bese enza lo muntu alala emanzini avela ntante kanje phezulu kwamanzi mangixhumela lento vele ishintshe ibe ngathi isikepe esikepeni lesi sikepe kwakunabantu abawuthiwa babengakhulumi kube yonke le ndawo igcwele amanzi ngingaboni mina lo muntu ukuthi ungiletha ngithi mina ngibuyisela emuva. Kuthi makufika lapha ya kuphela uqala khona kulomgwaqo nje la bese kuphela bese ngiqala ngibona umuzi ebese lithi izwi enala wena nakha lapha ya oya khona ngiyela bese ngithi hawu Nkosi Jesu lo muntu futhi ungisa khona lapha yana ebengithi khona angiyi khona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngikade isikhathi bakhona umfazi ngifuna ukusho Jesu Kristu uyinkosi bazalwane. Kuthi futhi ngelinye ilanga bazalwane ngilele kube ngathi siseRichards Bay bengingakayi khona ngaleso sikhathi kuleli side eliba ngamasibhekene eRichards Bay liba ngapha lona kwa right ngangihlezi khona ngingathi ngihlezi nobaba uMngoni khona ngesikhathi kubizwa ofakazi kube nenceku esukumayo bazalwane iyaphambili iyofakaza ithi uma idlule eduze kwami ingishaye ngenye iperfume ngithi yabo le perfume ibe mnandi ngalendlela ngoba uMnguni akafika le perfume ibe mnandi ngalendlela le ngithi ngiyilungise bazalwane bese ngiyilandela le nceku akanginake nawo nginaka lo muntu ngimlandela uselapha yaphambili
uyofakaza. Hayi ngime phambi kwakho lokhu ngiyithinta ngifuna anginake azangibona ngithe mangisami khona lapho kube nevoice esho phezulu la ekhanda lami ithi umoya wenkanuko lowo bisiqala isho ithi batshele ukuthi umoya wenkanuko lapho ngangasakwazi ukuma amadolo kwaseqhaqhazela kushona phansi ngiqale ngisho ngithena khona uthi angitshela ukuthi umoya wenkanuko lena uma ufaka iperfume enukela kanjena umoya wenkanuko ngithi mangisho abanye abazalwane bengizwa abanye bebe ngithi ngiyathula ithi voice iqhubeka usho ngiqaye kodwa uthi abantu abayizwa ngani bale voice imemeza isho kungezwa wonke umuntu la kuze kube ngathi kunonyazo olugijima yonke le ndawo kube ngathi sekuphunyiwe phandle abazali bathi lokhu ithe ivoice iqhubeka ubatshela ukuthi umoya weperfume lawo umoya wenkanuko uJesu Kristu uyinkosi Jesu Kristu inkosi.